ያላረግነው ነገር የለም። ከአንድ ሰዓት በላይ ነው የሞከርነው። ከአንድ ሰዓት በላይ ሞከርን ሲያቅተን ነው በሌላ አካውንት ሰው በማያውቀው አካውንት ገብቶ የተጫወተው ሙባረክ። ሰው በማያውቀው አካውንት ቢሆንም ግን 46,000 ሰው ነበረ እዚህ ጋር 50,000 ሰው። ይሄ ሁሉ ደግሞ የሰው ፍቅር ነው። ይሄ ሁሉ ደግሞ ማለት ነው የሙቤ የበላይነትን ነው የሚያሳየው። ወላሂ ገንዘብ ምንም አይደለም፣ ጊፍት ምንም አይደለም። ፍቅር ይበልጣል፣ ፍቅር ያሸንፋል። አይቷል። የሰው ፍቅርን ደግሞ በተግባር አስተውተናል። እኔ በጣም የሚገርመኝ በኢትዮጵያ ስም ያሉ ባንዳዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመጨረሻ ሀሳብ እኔ ለማለት የፈለግኩት እዚህም የነበራችሁ ሰዎች፣ እንድርስ ቤትም የነበራችሁ ሰዎች ሙባረክ ይሄን ጌም የተጫወተው ሙባረክን ወክሎ እንድርስን ወክሎ ሁለታቸውም ለኪሳቸው እንጂ ህዝብን፣ ሀገርን፣ ጎሳን፣ እምነትን ወክሎ አይደለም የተጫወቱት። እዚህ እየሄዳችሁ እዛ እየሄዳችሁ ኦሮሞ ተሸነፈ፣ መንደላ ያሸነፈ፣ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ እያላችሁ የምታሽቃብጡ ሰዎች አቁሙ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ 70,000 ሰው ላይ ሙባረክ ተናግሯል። ገና ሀ ብሎ ጌም ሲጀመር እዚህ የነበረው 46,000 ሰው፣ እንድሪስ ጋር የነበረው 25,000 ሰው። ይሄ ሁሉ ሰው ላይ ሙባረክ ገና ሀ ብሎ ጌሙ ሲጀመር ተናግሯል። እንድሪስ ይሄ ጌም የኔና ያንተ ነው። እንደ በፊቱ ራሱ ኮሜዲ ለማድረግ ብለን የምንሰዳደብ ኖርማል ስድብ ራሱ ዛሬ የለም። ሲሪየስ ሁነን ጌማችንን ስታርት አድርገን ካሸነፍኩም እንወጣለን ብሎ ነው የወጣው ሙባረክ። ልክ ጌሙ እንዳለቀ እንድርስ ቴንኪው ኮንግራቹሌሽን ብሎ ነው ላይቡን እንድርስን አስወጥቶ ወደ ራሱ ሰው የተመለሰ ማለት ነው። ወደ ራሱ አንድ ቃል አልተናገረ፣ ክፉ ቃሉ አልወጣም። ከዛም በፊትም ስለ አማራ ነው፣ ኦሮሞ ነው፣ ትግሬ ነው፣ ኤርትራ ነው ብሎ አልተናገረም። ጌም እኔና እንድርስ መካከል ጌም አለ ብሎ ነው ፕሮሞሽን ስናደርግም የነበረው። ግን እዛ የነበሩት በጣም ብዙ ነገር ሲያደርጉ ነበር። በኦሮሞ አላካችሁ ኦሮሞን አሸነፍን፣ በዚህ ወጣ ሙባረክን አሸነፍን በሉ። ሲጀመር እኮ ሁለት ጀግና አንድ ቦታ የለም። ሲጀመር ሁለት አሸናፊ የለም። እግር ኳስም ብታዩ፣ ቦክስም ብታዩ፣ ጌምም ብታዩ ሁለት ተሸናፊ የለም። አንዱ ሉዝ አንዱ ዊን። እኛ ደግሞ ከአሻንጉሊት ጉዳይ የለንም። አሻንጉሊት እዚህ አለቀሰች፣ እዛ አለቀሰ። እኛ ከአሻንጉሊት ጉዳይ የለንም። ጉዳያችን ምንድን ነው? የሰው ፍቅር። 46,000 ሰው ልዩነት ትጠላለ። እዛ 25,000 እዚህ 46,000። ታብታብ ኮፒሊንግ ሰማይና ምድር ጊፍት፣ ሰማይና ምድር። ሙባረክ ያገኘው ጊፍት እና እንድርስ ያገኘው ጊፍት። ኦሮሞ ቴንኪው፣ በጣም ቴንኪው። ኦሮሞ እኮ ገለቶማ በ6 ሚሊዮን እንድርስን አሸንፈናል። በቃ የቴክኒክ ጉዳይ ነው። ጊፍተራችን ላይ ሪፖርት ተደርጓል። በጊፍት ብዛት እኛንን የምንበልጠው፣ በሰው ብዛት እኛንን የምንበልጠው፣ በታፕታፕ እኛንን የምንበልጠው፣ በኮፕሊንግ እኛንን የምንበልጠው። ፍቅር ያሸንፋል። እኛ ከቻይና አሻንጉሊት ጉዳይ የለንም። ኦሮሞ ቴንኪው። ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ቴንኪው። በቃ ገለቶማ እኔ የምለው ይህም ብሎም አለ። ማንም እየተጫወተ ነው፣ እየተሸነፈ ነው። የሙባረክ ምን ነው ተጋነነ? ልዩ ሆነ፣ ወደ ብሔሩ ዞረ፣ ወደ ፖለቲካ ዞረ። ምንድን ነው ልዩነቱ? ሙሉ እድሜ ልካቸውን ሙሉ የሚቀጠቀጡት ና ኩች ጌመር ናቸው። ከዚህ የሚያሽቃበጡት እድሜ ልካቸውን ማሸነፍ የሚናፍቃቸው ኢትዮጵያውያን ዛሬ ኢድሪስ ተሸነፈ። እኔ ኤርትራውያን ራሱ እኮ እነዚህ አካውንቲ ብራባናማ ካላስ ሳኔ ፉዳንታ ሳኔ ዲስኔ ዋን ብራ ሆጀቹ አከ ዱራን ተበቱ ገስቲ ገልችቴ ጆሌ ወሊን ተበቱ ሆጂ ሆጀቱ እና ሰፖርት ቶልቹ ቶላ ወልቱማ ሆጀቻ ጅርቱ ኢቲ ፉፍቴ ሆጀቹ ደማለ ዋያ በሉ በሎስ ብረቲ ካስኔ ዱበቹን በርባች ሱማ በቂ ኩኒ መቃን አካውንቲንግ ከንኪ ኩን ጀረሰና ይመዳሉ አንተ ይላል ሲገለሙ ሳኔ ፉ በሎ ስለገልችኔ ዋያ ሳኔ ዱበቹን በርባች ሱከናምቡር ሆጂ ከንኪ ቆፈረት ዲፔንድ ታይ ዋያ ሳኔ ደገድ ከነመ ጀቹን በርባለ ነው ፎልቻ እንደጎበር ሙቤ ነጉማ አከም ፈያ ኬቲ ነጋ እንዴላ amma jechuudha mati wanna ta'e tokko ta'ee darbeera miti namni kamiyyuu jechuudha nama dura isaa jiru malee nama duuba isaa jiru galagalee akka waa'ee nama duuba isaa jiru naasofne beek nama dura isaa jiru immoo namni of duratti ilaalaa waa'ee isaa gaariis ta'e hamaas ta'e hamata jibballee waan dura isaa jiruuf jechuudha. So argisiistani miti arganiiru miti tapha kana xumurte darbeera miti wanta ati dura isaanii jirtuuf akkasitti haasaani cimina kee yookaanis immoo waan itti isaan injifatteef wanta ta'ee darbe tokko ta'ee darbe itti boontaa bakka bira darbe wanna siyaachisu wanta
dhiphisu tokkoyyuu hin qabu. Haasaanii dhiisanis immoo lafa ciranii gurmaanii gurmeessanis wal gurmeessanis humaa tokko waan si godhan hin qaban. Bakka ati teessurraallee gadi si buusan olillee si kaasuu hin danda'an. Paaworii hin qaban. Yooni maanya yooni maalii indiriisi ምናምን abbaan barbaade wanta barbaade haasa'uu danda'a wanna barbaade dubbachuu danda'a garuu siin bakka ati teessurraa ol siin kaasan gad siin buusu si qofa miti Oromoo kamiyyuu gadi buusu ol kaasuu hin danda'an bakka so wanta haasa'ame wanta darbe maaliif haasa'ama jechuurra ani waanan dura isaanii jiruu fi waa'ee koo haasa'u ani isaanirra waanan jiruuf cimaa waanan ta'eef waa'ee koo haasa'u jedhi tuffadhuu darbe akkanuma gadeen gaafa duuba namaa deemtu waa'ee namaa haasa'u waa'ee kee qofa miti. Namoonni TikTokii kanarra jirtan, namoonni social media fayyadan tan kamiyyuu suuraa keessan gadi galagalchan, sin tuffatan, sin jibban waan dura isaanii jirtaniif, waan dura kee jirtuuf. Yeroo kamiyyuu immoo Oromoo waan baay'ina qabuuf, waan walitti hirmaatuuf, waan jara hin jaallanneef dubbatu wanna ta'eef, waan akka kanaatti bakka laatiin. Yeroo kamiyyuu hojii kee qofa hojjetadhu. Innaa kanan siin jedhaa. Wanta akka kanaatti iddoo laattee of dhiphista taanaan jaraaf beekamti laattaa jar yeroo kana hin gammadullee ajandaa uummatti jechuudha. So walumaan jaalala keessanitti jaalala keenyatti cimuudha wal cimsuudha. Kanaaf kanan siin jedhaa wanna kolkolleedha kun oduu ganda keessaa oduu isaaniiti achitti wal gurmeessanii oduu isaan odeessanitti bakka laanna taanaan nuti beekumsa maal qabna jennare dandeetti maal qabna jennare tuffannee yoo darbine nuti cimaadha. Jawaar jecha tokko dubbatee ture. Beekaa jechuun dhagaa itti darbate kan deebisee darbate osoo hin taane kan ittiin mana jaarratedha jedhe Jawaar. So kanaaf wanta sitti darbatame deebistee jaratti hin darbatin jechas haa ta'u gochaas haa ta'u. Gocha amma uumaa tokko sin godhan. Bakka ati jiraattu osoo wal gurmeessanii waan tokko akka isaan sin goone of amansiisi. Kanan siin jedha obboleessa kiyyaan. Ulfaadhu galatoomii. Joote yaada gaariidha yaa waan dabrame bira dabrameetiin isaan sodaataniitu maanni kana haasa'u osoo akka isaan jedhan namni kun waan injifatamu taate waan isaanii gadda'u taate isaan garagalanii ilaalanii namni yoo isaan afoo jiraate yeroo kamiyyuu nama afoo jiru namni kamuu oluma hiixatee dhaqqabuuf taftafedha. Isaan oluma hiixatanii dhaqqabuuf kana mara keessa seenu. Wanni isaan cinqus akkamitti ummanni kun nu caale akkamitti gurbaan kun nu caale akkamitti gareen kun nu caaleedha yeroo maraayyuu dhibeen isaanii hinaaffaadha amma wanni isaan keessa guba hinaaffaan kun inumaayyuu isaan irraa gara nama biraatti waan bittinnaa inatti fakkaata hinaaftuu qofa bakka wanni isaan beekan hinaaffaa malee akka ilma namaa dalaganiiti namni tokko bar kophaa ofiituu dhaabatee garee amma iyyitu tana qofaa miti namni tokko garee ofiituu kophaama ofiituu dhaabatee waa dalagee waa mul'isa isaan wanta namni dalage kanatti hinaafuu malee guyyama tokko waan ufii waan kiyya jedhanii ummata dalagee mul'iseen argin. Gurbaan kun ol bahee jaraafotti waan mul'ateef akkamiin nu afoo bahee mul'ata. Kanuma bakka rakkoon isaanii. Wanni biraan jiru bar hinaaffaa. Hinaaftuu ammoo maal goota ittuma tuffattee dhiistee bira dabre. Hinaaffaan hinaaftuun inni hinaaftii ati dalagaa. Inni kun beekamaadha. Gaalli ni deema. Akka isaan hinaafan kun beekamaan. Yaa hinaaftuun sun dalagaa jira waan taateef dalagaa isaaniitti hafuufani. Isaan yoo hinaafan ammoo hujii itti dabalanii gubu. Argite nama hinaaffaan cincesse ammoo ati ammoo gaaza itti dabaltee hinaaffaan sun akka garaacharraa fixu goota. Dalagaan itti mul'ista. Sirriidha gorsi ati jette. Akkasii mubeen gara ufafootti deemi gara fuulduraa mara gara duubaan jiru. Just forget about the past. Waan dabre hundaan raanfata waan adda daladde. Isa san dabriteerta daladdeerta gaarii daladdee dabrite buru ammoo moorsan irra gaarii dalaguuf akkasiif qopheessuu qabda. Hinaaffaan kun beekamaadha. Baay'ee hinaaffaan warra isaan qofa osoo hin taane afaan tokko waliin haa tokkoyyuu namni waliin dhalateyyuu inni naafa namatti jechuudha. So isa kana immoo ati bakka beekuu qabda. Waan isaan caalteef sitti naafame waan ta'eef. Feerroon baay'ee kana abidda keessa kaa'amu akka inni cituu miti bara akka inni laafuu miti akka inni deebi'ee sana caalaatti jabaatuuf abidda keessa kaa'ama feerroon. So wanta akka kanaa hojii kee fi daandii kee kana dura ittuu si cimsa akkati dhaabbattee cimtu si godha akkati hojjettu si godha akkati immoo jaalala kaleessa waliin qabdu dabaltee daran dabaltu si godha. Wanda akka kanaa jechuudha. Hinaaffaan obboleessa haadhoo keerraa kan ka'uyyuu si jabeessa malee si laaffisa. Orma dhiisiiti.
isaan illee orma siigalee daandii nuti irra deemuu hin danda'an har'a miti kaleessa inaafaa turan daandii biraadhaanuu akka isaan inaafan beekaman so kan ammoo beekuu qabdaanati wanni akka kanaa iddootti laachuun qabu haasaani amma danda'an haasaanii bira kuti hojii kee hojjedhu isaan caalaa hojjedhu isaan hin gubi borissi alaalanii sooshaal miidiyaa kanarratti si arganii haa aaran haa gubatan haa maraatan akkasitti nama maraata malee aarteennaan isaan gammachiiste jechuudha bakka yaada isaanii guutteeffate saayikoodha kun ati immoo saayikoodhaan bira kuti bira darbe bakka kana siin jedhaa firiidha baati daandii kee qofaatti cima kolkollee safaraa warraa kaleessa bakka jiraatu hin qabne bor bakka qubachuu qabne bakka laatu gola waan atti dhufeera koppiliin gola waan atti dhufeera waan atti argame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبلينكي غودا مي hundi keessa koppilinkii godha akkuma lamaa galcha dafa maashaallah gadi qaba mubaarak bakka jiru kana akkam jirtan shama oromoo kiyyaa baga jiraattanii ummata qaalii baga jiraattan isiniin jenna maashaallah dafa koppilinkii akkuma lama galcha harka rakaa hundi keessa nama 15 namni dama erga bakka mubaarak irra jiru kana gadi qaate akkana isin beenne la kunu maashaallah muhammad buruk أحمد دين نموت يدو ما شاء الله دفعمي أكنا اتفوفا أجر راكوت دابنا اتفوفا أجر كم لما اتفوفا أجر كم سديا فوري اتفوفا ما شاء الله رب سير رجال قال جنا راكو كوبلينكي كودا أكنا سبين ما شاء الله كوبلينك كوبلينكي كورا دفع ما شاء الله ما شاء الله كاونتي كوتا جو كاونتي كوتا سيني لايف يا تقدر بولا